I think it was past 5 lapho kuyoshawa half-past sizwa i-explosion nje boom kuthi kuyenzakalana asazi sibona imoto zindizi ziyawa like disaster nje kumoshakele yonke into nje nento nje explodile between uRisiki noJubet. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.